najaktuelnijih tema, ne samo za Bosnu i Hercegovinu i u Bosni i Hercegovini, nego čini mi se i u međunarodnoj zajednici. Dejtonski sporazum je ponudio jedno krucijalno rješenje. Zaustavio je rat. Ali sa perspektive od 20 godina ili iz retrospektive od 20 godina vidjet ćemo da nije ponudio puno više od toga. Naravno, nisu te slabosti uzrokovane samo djelovanjem međunarodnih faktora, nego i unutrašnjeg stanja u Bosni i Hercegovini, jer on nije zaživio na najbolji mogući način ili nije zaživio u svim njegovim segmentima. Pa ako hoćete, u mnogima nije ni dotaknut, nažalost. I stoga će današnje predavanje ponuditi i ta rješenja i ukazati i na te slabosti. Stoga je i zadaća svih onih koji se pozivaju na Dejton, ali onih koji ga brane, da ga moraju poznavati. Površnost dovodi u zabludu i one prema kojima se primjenjuje i oni koji ga primjenjuju. A istovremeno bojimo se da kažemo iz ovih ili onih razloga zašto je on slab. Možda današnja generacija koja nije osjetila granate i krv po sarajevskim ulicama, po ulicama Čajnića, Goražda, Bijeljine, Janje, Zvornika i inih mjesta u Bosni i Hercegovini, razumije Dejton samo sa aspekta mira. Ali oni koji su se branili Bosnu i Hercegovinu, oni razumiju Dejton i sa aspekta njegove primjene. I stoga 20 godina od potpisivanja Dejtona ne možemo ga nazvati rođendanom od 20 godina. Jer kad slavite rođendan, kad obilježavate rođendan, onda ga slavite i primjenjujete sve one elemente koji su uz to vezani. A kad obilježavamo 20 godina, onda imamo pravo da kažemo i njegove slabosti. Stoga sam ja možda jedan od zagovornika da se mora ozbiljno tretirati i razmišljati o preformulaciji, prekompoziciji Dejtona, a kako će se on zvati, Dejton 2, Dejton 3 ili Dejton uopće, ili novi mirovni sporazum koji će biti prihvatljiv za sve građane Bosne i Hercegovine, ali istovremeno da bude verificiran i u parlamentu Bosne i Hercegovine i da on dobije i tu pravnu snagu koju do sada objektivno, govorim sa pravnog aspekta, nije imao. Dakle, on jest međunarodni ugovor, ali ima i slabosti. Mi smo priznati kao Republika Bosna i Hercegovina, Dejtonom smo ostali bez naziva Republika. 1992. godine mi smo priznati bez entiteta kao nedvojbeno unitarna, prosta ili jedinstvena država. Mi smo u Dejtonu dobili državu sa entitetima i sa različitim tumačenjima te države, tim prije što ovaj veći entitet opet ima jednu strukturu od 10 kantona i zove se Federacija Bosne i Hercegovine. Pored toga što je instaliran entitet koji se ne zove Republika Srpska, a presudom suda u Hagu desilo se da su institucije, vojska i policije Republike Srpske označeni kao krivci za genocid u Srebrenici. To je neverovatan paradoks. Sljedeća stvar koja nam se desila loša u Dejtonu, da je Dejton od nečeg što je bilo sjajno, imali smo Ustav Republike Bosne koji je bio Ustav građana i naroda Bosne i Hercegovine, napravio inverziju i samo nama napravio Ustav gdje imamo narode i građane. Napravio nam je praktično jedan etnički ustav. Napravio je jednu ustavnu involuciju. I ne samo to, nego mi nikada nismo imali termin konstitutivni narodi. Konstitutivni narodi ne postoji ni u jednom ustavu. Ja sam pročitao sve ustave, ustavne amandmane i ne postoji termin konstitutivan narod. Toliko puta je ta velikosrpska politika ponavljanja konstitutivan narod da su, nažalost, i naši političari
i naši teoretičari prihvatili to i dozvolili da se ugradi termin konstitutivan narod u Daytonu. A znate šta taj termin konstitutivan ukazuje? Da ste vi nešto ugradili u tu državu i da imate pravo da nešto iznesete. A ravnopravan znači samo da ste jednakopravan. Situacija s Bosnom je potpuno prirodna da su jednakopravni narodi, jer je bošnjanski narod evoluirao u naziv bošnjački narod i onda je praktično od Garašanina krenula situacija da su Bošnjaci pravoslavci prihvatili srpsku etničku ideju, Bošnjaci katolici hrvatsku i Bosna je iznjedrila situaciju današnjih naroda, a oni nisu nikad konstituirali, ništa ugradili, niko nema prava ništa iznosi iz Bosne. Ali to je jedna podvala i ja bih htio da kažem medijima da vode računa, da nikada ne izgovaraju termin zajedničke institucije Bosne i Hercegovine. Evo nek mi student nađe u Daytonu, ima ovdje mojih studenta dosta, samo jedan termin da postoje zajedničke institucije, daću mu 10 da ga neću pitati. Ali ne postoji taj termin. I šta se dešava? Ista ta politika koja nam je dala termin konstitutivan narod, ugradila je termin zajedničke institucije i želi se kroz taj termin napraviti da je Bosna nedvojbeno složena država. A nije tako. Ona ima elemenata i unitarne države, a ima i nekih elemenata federacije, pa je to jedna vrsta kombinacije koja je između toga. Ali ovim se želi ukazati, jer Jugoslavija imala zajedničke institucije, Bosna nema zajedničke institucije. Znate. Ono što ja kažem je najveća greška je propuštena situacija u Daytonu da se pravedno završi taj rat. A pravedna završetak rata bi bio da uopšte nije postojala ta Republika Srpska, jer naprosto pokušavam da zamislim kako je moguće da su gotovo svi ključni ljudi koji su učinili zločine u ime te Republike Srpske presuđeni ili im se još procesuira situacija, a da njihovo djelo postoji. To nije normalno. Nama je Zapad uradio razvijeni ono što sebi nije uradio. Njima se nije moglo desiti da ostave Njemačku da postoji kao nacistička Njemačka, jer je to neprirodno. I to su stvari koje jednostavno zahtijevaju ozbiljnu analizu. Sada, koje su dobre strane Daytona? Dobra strana je bila što je zaustavio rat i stradanje, zaista veliko stradanje i naroda i građana i mnogih nevinih ljudi, ali to se moglo uraditi na puno pravedniji način. U Daytonu je već sazrela situacija da se stvari riješe kako Zapad želi, jer je tada već pozicija vojske Karadžića i Srba bila gotovo minorna. Druga stvar, sačuvana i Bosna i Hercegovina, jer je bilo i drugačijih opcija. Znate. I treća stvar koja kad Dayton postoji, on ima ugrađene dodatne nadležnosti koje su djelimično samo iskorištene. To je formulacija člana 3 stav 5, gdje se daje mogućnost da Bosni, pored onih 10 taksativno navedenih nadležnosti, čime je država dobila mali broj ingerencija, da visoki predstavnik, jer on je konačni tumač, jedini konačni tumač Dejtonskog sporazuma civilnog dijela, da može sve ono što je potrebno da se očuva suverenitet, teritorijalni integritet, politička nezavisnost i međunarodno pravni suverenitet Bosne i Hercegovine da da državi Bosni i Hercegovini. To su neki ad hoc koristili, to je bio Petrić, to je bio Ashdown, aktuelni visoki predstavnik je to malo koristio ili ni malo, ali se zadnji put obratio i čuli smo se, bio sam mu rekao da je u redu, da je bar rekao Dodiku da po tom osnovu visoki predstavnici mogu da ugrade stvari. I da vam odmah kažem, visoki predstavnik, ako hoće, može i zdravstvo, i obrazovanje, i sport, i kulturu, i mnoge druge stvari da vrati policiju na razinu države zahvaljujući ovoj odredbi. Ali mora ga neko stalno posjećati, a to su naši političari koji, nažalost, ne koriste pamet svojih intelektualaca. I oni o tome gotovo ništa ne znaju, nikad ništa nisu postavili. Sada, odmah ću vam također reći, kad je Dejtonski sporazum u pitanju, postavlja se često pitanje njegove ispravnosti. On ima ozbiljne greške, i proceduralne i materijalno-pravne. Pa ću vam samo ukazati na mogućnosti određene. Znate koja je proceduralna greška Dejtona? Prije svega proceduralna jer jedan potpis nije uopšte validan. Savezna Republika Jugoslavija nije postojala kad je Dejton bio. Ona je priznata u aprilu 1996. godine. Miloševiću je nedostajala aktivna legitimacija. Pazite, vi ne možete po pravu naknadno steći to. On nije imao. U momentu kad je on potpisivao, njegov potpis nije validan. Drugo, uzmite Ustav Bosne. Znate ko su potpisali? Predstavnik Republike Bosne i entiteta. U međunarodnom pravu ne postoji mogućnost potpisivanja od strane entiteta. Znači, tu fali u proceduralnom smislu ozbiljan problem je napravljen kao osnov poništenja Dejtonskog sporazuma. A sad ću vam reći suštinski. Suštinski u sljedećoj stvari. Vi imate osnov poništenja međunarodnih ugovora. Ako ste dovedeni u zabludu ili ako je prema vama upotrebljena sila ili prijetnja silom,
Sva tri elementa postoje kad je Bosna i Hercegovina u pitanju. A znate kako je to sadržano? Ne možete mi reći da je naša delegacija prihvatila da od jednog zdravog ustava Republike Bosne prihvati ovaj ustav sa greškom i napravi državu sa greškom koju smo dobili Dejtonskim ustavom dobrovoljno. Nego je razgovor tekao u sljedećem smislu. To se može i pretpostaviti. Vi ili ćete prihvatiti što vam mi tražimo, ili ćemo vas pustiti, a vi ste slabiji od Srba u Bosni. I vi ćete nestati. Znači, nama je međunarodna zajednica na taj način davala do znanja da mi moramo da prihvatimo ono što nam ona nameće, bez obzira da li je to pravedno ili nepravedno. Tako da su naši predstavnici bili dovedeni u takvu situaciju. Međutim, postoji jedan nedvosmislen osnov poništenja Dejtonskog ugovora međunarodnog. To je jus cogens norma. To je najjača norma internacionalnog prava. To je norma koja je jednostavno kategorička, najopćija norma i koja ne zahtijeva nikakvu polemiku, čak zahtijeva direktnu primjenu. A ta jus cogens norma u sebi uključuje zabranu genocida. I kaže se u članu 53 da svaki ugovor internacionalni koji je učinjen povredom jus cogens norme, znači koji uključuje zabranu genocida, je ništav. Šta to znači? Imamo Dejtonski sporazum kao internacionalni ugovor, imamo učinjen genocid u Srebrenici, imamo presudu suda 2007. godine, potrebno je znači samo da se ovi elementi objedine i sad postoje tu dva pristupa. Jedan je pristup da bi to trebalo u najmanju ruku konstatirati na sudu u Hagu internacionalnom, a drugo mišljenje je da ova norma ima snagu direktne primjene. Ali vam moram reći zaista, mi u Bosni i Hercegovini, ili Bosni, u najbolje Bosna u Hercegovini sam Austro-Ugari dali, mi u Bosni nemamo profesore internacionalnog prava jake razine. Čak nemamo možda ni osrednje razine. Mi se ovdje moramo obratiti svjetskim stručnjacima da nam pomognu u pogledu ove norme. I sada moje mišljenje je sljedeće. Ja znam da ovdje ima zastupnika koji bi išli odmah da se poništi Dejtonski ugovor. Ne sporim, ja ako to uspiju da urade, ja ću im čestitati da ću im ispred sebe da idu. Međutim, ja sam uvijek bio zagovornik toga da mi ne smijemo rizikovati da izgubimo ono što imamo. Zagovornik sam bio jednostavno sukcesivnog djelovanja i zagovornik sam da istovremeno djelujemo na tri fronta. Jedan je front, znači da iskoristimo ono što Dejton nudi, a to je da pritiskamo visokog predstavnika da nam ojača državu u mehanizmima koje imamo. Drugo je da se ukine naziv Srpska, jer ne može biti u Republici Srpskoj u njihovom ustavu da stoji da su tri konstitutivna naroda, Srbi, Bošnjaci i Hrvati, a zove se Srpska. To misli kad bi se ovaj entitet zvao Islamska republika. Znači, već bi padalo u oči svima da to ne može. Samo treba otići u Strasbourg s dvije osobe, Bošnjak i Hrvat, i da kažu taj problem i dobit će se presuda, po mom mišljenju, kao i Sejdić-Finci. Bitno je da postoji ta presuda. To je jedan nivo djelovanja. Drugi nivo djelovanja jeste pritiskati međunarodne zvaničnike, ali na tu pomoć treba jakih svjetskih pravnika, da je Dejtonski sporazum ništav i zbog proceduralnih i zbog jus cogens norme. U najmanju ruku može se možda izdejstvovati srednje rješenje, a to je da se pokrene Dejton 2, da se pokrene situacija da se Bosna i Hercegovina pretvori u jednu normalnu i zdravu državu, funkcionalnu državu i da se jednostavno ona politika koja je učinila sve, a mislim na velikosrpsku politiku, da se potpuno minorizira. I zato sam ja za kombinovano djelovanje na sva tri fronta u pravcu da Bosna ne izgubi postojeću situaciju, a da ide evoluira prema naprijed. Dobro. To je što se tiče, znači, ovoga kratkog. Vidim, mediji su već oni kako su uzeli izjave, dosta se medija pogleda. A sad ću vam dati kompletnu elaboraciju, da ću ja nastaviti direktno cijele ove situacije. Kako je uopšte došlo do Dejtona? Šta se desilo? Jer mi smo bili zaista iznenađeni. Ja se sjećam 1981. godine, ja sam bio u Jugoslavijskoj narodnoj armiji i tad je bio dokument CIA da će Jugoslavija pući na Kosovu. Iskreno da budem, tad kao član Saveza komunista, ja sam vjerovao da je to nemoguće, da prije može Amerika da se raspadne nego Jugoslavija. Ali oni su ipak imali određenu vrstu informacija. I sada, kroz bavljenje političkom sistemom, vidio sam jednu situaciju da je Jugoslavija ustavnim amandmanima 67., 68. i 71. na ustav 63. ušla u jednu situaciju da prema ustavnošću 46. i 63. je bila jaka Jugoslavija, slabije republike. Ustavni amandmani transformišu Jugoslaviju u jače republike, slabiju
zajedničku državu. Ustav 74. godine, ja mislim u članu 1, kaže da radni ljudi i građani svoja suverena prava ostvaraju na nivou republika, a na nivou Jugoslavije samo što je od zajedničkog interesa i o čemu se sve republike slože. To je bila konfederalna odredba koju mi tada nismo mogli razumjeti, koja je na određen način prebacila vlast na federalne jedinice, a Jugoslavija je izgledala još uvijek jaka, znate zbog čega? Imala je 3 jaka kohezijona faktora: Josip Broz Tito, Savez komunista i Jugoslovensku narodnu armiju, koji su mnogi smatrali da je to praktično 7. republika zbog svoje moći. 5,83% bruto nacionalnog dohotka je svake godine išlo na tu armiju. I stvoreno je ogromno naoružanje sa ogromnim potencijalima, koje je, nažalost, tragično dozvoljeno da se iskoristi od strane samo jednog naroda, srpskog, a svi narodi su stvarali tu zajedničku armiju. Smrću Tita jedan je stup pao. I prvi nemiri su bili 81. na Kosovu, koji su smireni. Tad je čak i Jazem Vlasi pomogao da se na neki način to smiri. Međutim, problem je bio što je Dobrica Ćosić svoje viđenje nakon pada Rankovića, on je smatrao da Jugoslavija neće opstati zbog ovih tendencija koje su se desile. Znam da je u to vrijeme Latinka Perović rekla da ako Srbi postave pitanje svoje posebne uloge u Jugoslaviju, da će dovesti Jugoslaviju u problem i opstanak. A da je Vladimir Bakarić rekao, mislim da je to bilo 83. godine, da je Jugoslavija izdržala plimu hrvatskog nacionalizma, mas poksens pres, ali plimu srpskog nacionalizma neće izdržati. I dešava se da je Dobrica Ćosić uspio svoje mišljenje da je Jugoslavija promašaj za Srbe, da jednostavno ugradi kod svojih prijatelja u Srpskoj akademiji. I 86. u septembru izlazi memorandum Srpske akademije i taj sam memorandum više puta pročitao, ali duh njegov je sljedeći. Ili će Jugoslavija da se vrati na pozicije jake Jugoslavije, ili će jednostavno Srbi krenuti svojim putem, ali osnov je bio da se granice republičke ne uvažavaju kao državne, nego da budu administrativne granice. Međutim, to je već bilo retrogradno, istorijski, znate zašto? U svim ustavima Bosne, znači sve sam ih izučio, stoji da je Bosna i Hercegovina država. Više niste mogli praviti od nečega što je država, jer je federalna država bila praktično savezna država, sastav od sve federalne jedinica i država, niste više mogli praviti administrativne granice. I sada šta se dešava? Taj memorandum kad je izašao, među prvima se oglasio Milošević i nije Milošević odmah bio za taj memorandum. Šta ga nećete ni prepoznati. Kad biste ovaj citat njegov tad čuli, kaže, gdje će, kaže, biti crnijeg nacionalizma, da gotovo glas imitiram od ovog memoranduma, ako krenemo tim putem neće nas nigdje biti, kaže, bit ćemo ništa. Gotovo kao da Tito progovara kroz njega. Međutim, to je bilo tad, te 86. 87. u aprilu kad se vratio s Kosova, kad je mahnuo onom rukom, niko ne smije da vas bije, i kad je Srbija dobila konačno novog junaka umjesto Hrvata Tita u liku Slobodana Miloševića, tad se sve promijenilo. Stambolić tad kaže, taj me čovjek pozvao, ja sam mislio da će nas NATO napast, da će 3. svjetski rat nastupiti, kaže, otadžbina je u opasnosti, Kosovo je problem, kaže, njega nije Kosovo zanimalo kao lanjski snijeg do tada. I počinje taj proces. I onda počinju one birokratske revolucije koje smo mi zvali jogurt revolucije, koje su bile dirigirane na obaranje vlasti. U julu je bila 88. prva ta antibirokratska ili jogurt revolucija u Vojvodini, 5. oktobra je palo rukovodstvo Vojvodine pod pritiskom. Te 88. 2000. godine, 5. oktobra, na isti dan, Slobodan Milošević je otišao s vlasti. Nevjerojatna koincidencija. Tad se desila situacija obaranja jednog po jednog rukovodstva. 7. je bila oktobra praktično u Crnoj Gori, ta prva situacija, kad su Milo Đukanović i Momir Bulatović, zvalični džemperaši, niko dijelo tad nije imao od njih, i tad je Milo postao najmlađi premijer, praktično te 89. godine sa 29 godina, kad su oborili rukovodstvo tadašnje komunističko, a sad je tako dobro ušto po svoje demonstrante. Na isti način je on došao do vlasti, samo da znam. Pa je onda situacija bila sa Kosovom. Na Kosovu su Kaćušu Šarija od strane Ljazema Vlasija, to je bio novembar 88. godine. Prije toga, sam samo zaboravio reći, Milošević se obračunao sa Dragišom Pavlovićem na 8. sjednici predsjedništva Centralnog komiteta Srbije, koji je govorio o olako obećanoj brzini. A već 87. u decembru je svog najboljeg prijatelja koji ga je doveo, Stambolića, izbacio iz vlasti. Dao je ostavku na poziciju predsjednika Srbije, poslije ga je fizički likvidirao preko Legije i ostalih. I šta se sad dešava? Pokušaj tada komunista da razbiju Miloševića. Milošević je uspio da se izvuče, ključni moment je bio kad je Stipe Šuvar, tada jugoslovenski, dobro orijentisani Hrvat, tražio da se izjasne o svim članovima predsjedništva Centralnog komiteta Jugoslavije. Htio je da na taj način pošalje u istoriju Slobodana Miloševića, vidjeći da na jednom postaje opasnost.
Međutim, tada im je Milošević doskočio time što je rekao da je on po poziciji, kao predsjednik CK Srbije, da ne mogu da raspravljaju o njemu i onda su se kola slomila na Škrebiću, a Milošević se izvukao. I sad se sjećam kad mu skoro je umro slovenački, komunista govorio onim prstom, pazi dobro druže Slobodane koji si putem krenuo da nas ne uvedeš u veliki belaj. I Milošević kao kontru je gledao da disciplinira neposlušne komuniste, sazove tada vanredni u januaru 90. plenum Centralnog komiteta praktično Jugoslavije. I znate šta je on uradio? On je koristio pravo koje je imao pravo da svaka republička organizacija može to da sazove. Međutim, on uopšte nije imao odobrenje Centralnog komiteta Srbije, a toliko je moć imao u to vrijeme da ga niko nije ni pitao. Smatrali su što on kaže da je Srbija. Nikoga nije pitao da on ne može to da uradi, da to može, on je rekao i sazvao je. U januaru je bilo to. To je situacija kad su Slovenci se povukli. Nijedan prijedlog nije mogao Slovenaca da prođe i to je bio kraj Saveza komunista, januar 90. kada jednostavno Račan, hrvatski komunista, nije htio bez Slovenaca da raspravlja. To je bio, znači, uvod ono što se zove višepartijski sistem. I tada, prije toga, samo moram još reći jednu situaciju, da je tim jogurt revolucijama Milošević 89. 28. marta Vojvodini i Kosovu ukinuo status pokrajina. To je bilo prvo, ja bih rekao, nasilno rušenje ustavnog sistema Jugoslavije. Moj profesor Omer Ibrahimović je bio tad sudija Ustavnog suda Jugoslavije i kad su htjeli jednostavno da to ospore, kaže, nikako se nismo mogli sastati, trebao je konsenzus svih 8 članova sudija Ustavnog suda, 6 republičkih i 2 pokrajinska. Kaže, uvijek je, kaže, falio Srbin na sjednici. A kad taj čuje Srbin da neće doći Slovenac, on dođe. Tako da se oni nikada, kaže, se samo jednostavno profesor išao na te sjednice, ali nikad se nisu mogli sastati da odlučuju po tom pitanju. Slovenija je odmah odgovorila, donijela je svoj, ne više ustavne amandmane, nego ustav, kojim je vezala sebe za Jugoslaviju sami u mjeri u kojoj je htjela, ali je rekla da je Srbija s tim počela. I počinje ta jugoslovenska kriza, u kojoj se javljaju dvije koncepcije. Srpska koncepcija je bila jaka Jugoslavija, hrvatska i slovenačka bila slabija, odnosno konfederalna Jugoslavija. U toj situaciji dolazi do naoružavanja, Tuđman naoružava Zenge, Janša teritorijalnu odbranu. Vi znate da je od 13. do 15. marta bila ona čuvena sjednica na kojoj je Bogić odbio da prihvati jednostavno da se vojni udar taj uspostavi. Nakon toga, ću vam reći nešto što je Jović otvoreno napisao u svojoj knjizi. Nakon te neuspjele sjednice, oni Milošević se dogovorili da odustaju od Jugoslavije i da se priklone Miloševiću, znači on otvoreno piše u knjizi Posljednji dani SFRJ, odustaju od Jugoslavije i priklanjaju se Ćosićevom projektu Velike Srbije. Tad je predsjednik Izetbegović pokušao da spasi ono što je dolazilo. I u junu mjesecu je sa Gligorovim dogovorio da se napravi bar asimetrična federacija. Evo, Bosna će ući zajedno sa Srbijom, Crnom Gorom i Makedonijom u čvrstu federaciju, a Slovenija i Hrvatska dođu u konfederaciju. Da se na taj način zadovolje i želje Srbijom za jakom državom i želje Slovenaca i Hrvata za konfederacijom. Jović je rekao da su tad oni Milošević odlučili da odglume da su za to, jer su smatrali da su Hrvati već predaleko otišli da idu putem nezavisnosti, da se oni ne bi optužili kao krivci. To je bilo u Stojčevcu, Sarajevo. Već u Splitu sljedeći susret, kako su zvali cirkusa tih šestorice predsjednika, jednostavno o tome se više nije ništa pominjalo. I 25. juna Slovenija i Hrvatska se odvajaju. 25. juna proglašavaju nezavisnost. Hrvatska samo deklarativno, Slovenija uspostavila svoje policajce, svoju vojsku i jednostavno u toj situaciji tada kreće ograničena intervencija JNA, ali tada Kučan donosi odluku da su u ratu sa JNA. Moje mišljenje je, pošto sam se tim dugo bavio, nikad se Kučan ne bi usudio da proglasi rat sa JNA, da nije već bio svjestan volje Miloševića da ga Slovenija ne zanima. Znači, on je već bio svjestan te odluke koja je postojala između Jovića i Miloševića da Jugoslavija može i bez Slovenije. A znate po čemu se to vidi? Kada je neuspio taj udar bio u Sloveniji, jer to je bilo 2000 vojnika JNA, pola je bilo nenaoružano, to je bilo 400 carinika, 300 saveznih policajaca, bilo je 30.000 teritorijalne odbrane Slovenije. Tada kad Ivić saziva generalštab JNA, sastanak predsjedništva, koji još uvijek nema predsjednika predsjedništva, jer je trebao da bude Mesić, a nisu mu dali, mislim da je rotacija 19. maja trebala biti, a ovo je već događaj nakon 25. juna. I govori Kadijević, tada imamo dva rješenja. Kaže, povlačenje Slovenije, to je kraj Jugoslavije, ili kaže da napravimo invaziju na Ljubljanu. Pita ga Jović, kako to misliš? Kaže, mislim da napadnemo Ljubljanu iz zraka, kopna, mora, da pohapsimo Kučana, Korošeca i kompletno secesioničko rukovodstvo i da sačuvamo Jugoslaviju. I Kadijević govori tada kad je očekivao najveću podršku od Srba. Znate kakav je dobio odgovor od Jovića?
kaže, nas Slovenija ne zanima. On kaže da je on bio u šoku. I on i ovi drugi generali koji su po njemu bili jugoslovenski tad kodirani. Nama je bilo nemoguće razmišljati na taj način. A ja sam ga pitao šta vi hoćete onda od nas? Kaže, vi trebate da se vratite, kaže, u Hrvatsku na pozicije koje su od interesa srpskog. Ako mi to nećemo, ako vi to nećete, mi vas nećemo finansirati, mi ćemo stvoriti srpsku vojsku i vi ste onda tigar od papira. Vas neće finansirati Slovenija, Hrvatska, Bosna i vi ne postojite. I tada počinje ta sramna uloga, po mom mišljenju, znači, prije toga su postojale pripreme, sve ono, teritorijalno oduzimanje oružja, ali to je pravi moment kada JNA postaje srpska vojska i dolazi na tu poziciju. I sada, pazite, nastaje veliki problem, stvara se međunarodna konferencija u Jugoslaviji da se spriječi rat, zamrzava se ovo jednostavno proglašenje nezavisnosti na 3 mjeseca i počinje ta situacija gdje na tim prvim sastancima u Hagu su se svi izjasnili za nezavisnu državu, čak i Momir Bulatović, Crnogorac. Pa je pozvan na roditeljski sastanak u Beograd i mislim da bi tad izgubio glavu da je ostao na tim pozicijama. I onda je odlučio da jednostavno se raspiše referendum i da se time spasi njegova čast, jer su Crnogorci rekli da hoće sa Srbijom. Bilo je u stvari sačuvati Jugoslaviju u pravnom nasljedstvu, da bi se čuvali ambasade, imovina i mnoge druge stvari koristi od toga. Bosna se tada nalazi na istorijskom raskršću. Kojim putem da krene? Da li da ostane u nekoj skraćenoj Jugoslaviji ili da krene putem nezavisnosti? Bila je opcija, to je bila opcija u julu mjesecu 1991. sa Zulfikar Pašićem. Ja znam dosta detalja toga. Ono što je ponudio Milošević je bilo sjajno. Problem koji se postavljao, da li bi se on toga pridržavao. Bilo je tad ponuđeno jednakopravna Srbija, Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina. Milošević je prihvatio svi komandanti da budu Bošnjaci, tada je termin bio muslimani. Čak je obećao da će Sandžak vratiti kulturnu i administrativnu autonomiju. Međutim, Izetbegović je rekao da će potpisati kad se vrati iz Amerike. Kad se vrati iz Amerike, bio je kod Miloševića, jednostavno, ali nije bio voljan. Očigledno određenu instrukciju. Da li od američke politike ili emigracija, ne znam, imao da se njemu ne može vjerovati. Znate, bilo je pokušaja da se napravi supervizija kao pred Dayton i tako dalje, ali to je jednostavno propalo. Onda je bio onaj 14. oktobar na 15. kad je bio memorandum ili pismo o namjerama, da Bosna i Hercegovina neće prihvatiti nikakvu Jugoslaviju bez Srbije i Hrvatske i Slovenije. Kad je Karadžić rekao da će nestati bošnjački narod. Znate. I kad su se oni izdvojili, praktično srpski poslanici izdvojili i kada pravi u novembru plebiscit. Tada je Bosna zaista bila u toj situaciji vrlo teškoj. Traženo je da se ne izvrši priznanje, još uvijek niko nije priznat. Vukovar je 18. novembra jednostavno sravnjen praktično i pao, ali interesantno isti dan kad je pao Vukovar, u Bosni je napravljena Hrvatska ta zajednica Herceg-Bosna. A ova Republika Srpska koja se zvala Srpska Republika Bosna i Hercegovina je 9. januara. Prave se praktično pripreme cijepanja Bosne na različite načine. I onda međunarodna zajednica ide sa Badenterovom komisijom. Ono što je Bosna uradila, ja ću vam reći, Bosna je ispoštovala sve što je međunarodna zajednica tražila. Znači, međunarodna zajednica je rekla Bosna ne ispunjava uslov, ali ako bi rezultati referenduma pokazali volju građana većine, što se onda desilo 64, nešto posto od građana Bosne je glasalo za nezavisnu Bosnu 29. februara i 1. marta, ali 99, nešto posto od svih građana koji su izašli. I to je bio osnov da međunarodna zajednica izvrši priznanje. 6. aprila je priznata Bosna i Hercegovina od strane Evropske zajednice, s tim da priznanje počinje teći 7. radi toga što je 6. aprila 1941. Aleksandar von Len bombardovao Beograd, da se ne bi vrijeđala srpska osjećanja u tom pogledu. Sjedinjene Američke Države su 7. aprila priznale Bosnu, a priznale su i Sloveniju i Hrvatsku. Slovenija i Hrvatska su priznate od strane Evropske zajednice, još uvijek nije bila Evropska unija tada, u januaru kao nezavisne države, iako moram vam reći, tu sam ja uvijek govorio, pošto skoro jedna studentica radila magistarski rad, interesantno da je ona napisala da je 15 mišljenja Badenterove komisije, što je tačno. Da je ona to zapazila. Da ni Zlatko Lagumdžija ni ostali, oni otvore internet i piše tamo 10. I onda čitaju ono što je neko stavio. I tragično je da na toj internet stranici stoji da je Badenterova komisija imala snagu međunarodne presude, a da nije imala snagu međunarodne presude, dokaz vam je vrlo jednostavan. Mišljenjem broj 4 od nas traže referendum i smo ga proveli. Mišljenjem broj 5 je rečeno da Hrvatska ne ispunjava uslove, jer je Badenterova komisija nezadovoljna rješenjem položaja manjina, mislilo se na srpske manjine, koje je Ustavni zakon od 4. decembra 1991. rješavao u Hrvatskoj, tražila se promjena. I kad oni naprave poboljšanje položaja srpskih manjina, onda će stvoriti pretpostavke za priznanje. Znate kako je reagovala Njemačka? Ne zanima nas uopšte Badenterova komisija po tom pitanju. 4 dana nakon što je Badenterova komisija rekla da Hrvatska ne ispunjava uslov, njih je priznala praktično Evropska zajednica. A mišljenjem broj 6
Baterova komisija je rekla da Makedonija ispunjava uslove. Nisu ih priznali zbog prigovora koje je postavila Grčka. A mišljenjem broj 2 u decembru 1991. godine Baterova komisija kaže da Srbima treba dati status nacionalne manjine po svim standardima evropskih konvencija. To je ostalo da stoji tako. Srbi su danas konstitutivan narod. Hoću da vam kažem toliko o Svetom slovu. I onda znam da je Zlatko Lagumdžija natjerao odnosno da im je rekao da se Baterovo mišljenje treba smatrati na razini iznad domaćih zakona. I usvojili su to u parlamentu. Došlo mi je da pitam u tom momentu ove srpske poslanike jesu li svjesni da su time potpisali da prihvataju da budu nacionalna manjina, pošto se ne spori o tome, a piše u mišljenju Badintera i ništa nije promijenjeno da su oni nacionalna manjina, međutim problem je što tamo niko ništa ne zna i kod nas to jednostavno tako funkcioniše na toj razini. Sada šta se dešava? Međunarodna konferencija se pretvara od Jugoslavije u Međunarodnu konferenciju za Bosnu. Nudi se prvi plan da se izbjegne sukob u Bosni. To je bio Kutiljerov plan. Nazvan je i Lisabonski sporazum, najviše sesija bilo u Lisabonu. Međutim, neke su državani u Sarajevu. I posljednja je bila u Sarajevu, to je bilo 18. marta, potpisan je bio od sve tri strane. Sada, šta bi se desilo realno da je ostalo se na tome? Moram vam reći da je američki ambasador Cimerman došao kod Izetbegovića i ubijedio ga da odustane od toga. Rekao mu da je to nepravedno i rekao je pa šta ću ja sad nazovi sad Carringtona i reci mu da odustaješ. I nazvao je rekao da povlači svoj potpis. Carrington je rekao, jer je to govorio Izetbegović na jednom intervjuu, to sam gledao, kaže Carrington je tada prema meni se ophodio kao da ja nisam uračunljiv čovjek. Kaže, vi gospodine Izetbegović izgleda da uopšte nemate predstavu šta će se vama sada nakon toga desiti. Znate, da jednostavno nije mogao kapacitet jednostavno onog stradanja da nije mogao da zamisli, očigledno da je taj Tanac mogao, da oni imaju tu neku vjerovatno historijsku snagu da razumiju te probleme i kako to ide. Samo da vam kažem šta bi se tu dobilo ovako. Činjenica je da bi se izbjegao rat. Ustavna rješenja lošija su od dejtonskih. Bosna bi bila 3 republike, tada muslimanska, hrvatska i srpska, a kriteriji, niste mogli govoriti oko teritorija, jer su Srbi traži 60 do 65%, što je bilo nenormalno. Narod koji je imao 32% stanovništva u Bosni. I onda su se dogovorili da se napravi komisija koja će uzeti popis i mape, one koje je prikazivao naš potpredsjednik Muris Pahić, prema stanovništvu. Da se to striktno primijenilo, znači da je ostalo i da je to ispoštovano, otprilike bi stvari izgledale ovakve. 44% bi dobili Bošnjaci, 40% bi dobili Srbi i oko 16% bi dobili Hrvati. Pod uslovom da se striktno ispoštuje većinski ko je gdje kako bio. Također moram vam ovo reći da sam imao prilike da slušam na Glasu Amerike Cimermana kad je rekao da je on uticao najviše na predsjednika Izetbegovića da se to povuče, ali je rekao tad izjavu o kojoj se poslije može diskutovati. Kaže, da sam znao šta će se desiti s Bosnom. Kaže, palo mi na pamet ne bi da to uradio. To tako i nije bilo loše, nego je problem što se nije pretpostavljalo, kaže da jednostavno može da toliko takve tragične posljedice da nastupe. Počinje odmah agresija na Bosnu i Hercegovinu, koja je vrlo dobro pripremljena. Samo da vam kažem, Milošević je dao instrukciju koja je provedena odmah u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, to je bilo već u februaru 1992. godine, da svi oficiri i vojnici koji su porijeklom iz Bosne da idu u Bosnu na prekomandu, svi koji su van Bosne da idu. Tako da, kad se desi nezavisnost Bosne, samo promijene kape i kažu mi smo branimo svoj narod. Sljedeći mirovni planovi koji su bili, bio je Vesovenov plan, možda najbolji mirovni plan za Bosnu. Iako nije bio najbolji za bošnjački narod, sad ću vam reći, Bošnjaci ga odmah prihvatili, oni su tim planom trebali dobiti oko 27% teritorije sa većinskim svojim stanovništvom u 3 kantona. Hrvati koji su skoro 2,5 puta manje broja narod su trebali dobiti 26, nešto, znači 1 samo procenat manje, što je ozbiljna nepravda. A srpski narod koji je drugi po brojnosti sa nekih 31, nešto posto je trebao dobiti 42% i Sarajevo je trebalo biti distrikt. I tu su bili strašni pritisci. Tada se sjećam da nema ko nije pritisnuo od Amerike i tako dalje. Karadžića prijetilo mu se bombardovanjem. I tad se dobro sjećam kad je Oven rekao Karadžiću, zapamtite dobro, nikada nećete imati tu Republiku Srpsku, nikada međunarodna zajednica neće prihvatiti jednostavno instaliranje Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Prestanite sanjati taj san. I oni odbijaju. I na kraju to je bio 1. i 2. maj. Pritisnuli su toliko ih da je Karadžić našao manevar da potpiše, ali da njihov samozvani parlament na Palama to verificira.
Oni su bili ubijeđeni da će to biti gotovo. Smatrali su da Milošević kontroliše situaciju. Prvi put Milošević je tada izgubio kontrolu nad situacijom. To je bilo 6. maja 1993. godine. Miloševića je sada zanimala situacija, nešto je on odustao. On je odustao, Srbija je bila u neviđenoj krizi, inflacija je bila nenormalna. Vi ujutru ste za pare za koje ste htjeli kupiti auto, navečer mogli kupiti motor, a sutra ujutru biciklo. To je inflacija bila neverovatnih razmjera. To su najjače sankcije Ujedinjenih nacija ikad uspostavljene na planeti Zemlji do tog momenta koje su bile uspostavljene tada Saveznoj Republici Jugoslaviji. Nepriznatoj. I tad se desila ta situacija kad je Mladić postavio onu mapu, kad se vidjelo odakle sve trebaju da odu, kad je Plavšićka rekla da šta ima Milošević s tim i tako dalje. I to je jednostavno plan koji bi Bosnu možda najbolje uvezao od svih planova u periodu agresije na Bosnu. Ovo je Stoltenbergov plan, to je bio najlošiji plan i sreća da je tu naš predsjednik uradio sličnu situaciju koju je ovdje uradio, ja kaže Karadžić, a to je da je prihvatio, ali da parlament Bosne ratificira. I odbio je parlament. Inače danas ne bi imali Bosnu. Taj plan je odbijen. Onda Amerikanci su nam napravili Vašingtonski sporazum i to je bilo 18. marta 1994. godine, da bi se jednostavno bar izmirila situacija između Bošnjaka i Hrvata. Ali problem je bio što je taj Vašingtonski sporazum koncipiran da bude federacija cijela Bosna i da ti dijelovi koji su držali Karadžićevi Srbi dođu u tu federaciju. Nije bio koncept takvog dva entiteta. Međutim, pogledajte kako je međunarodna zajednica uradila. Znači 18. marta je bio Vašingtonski sporazum, 26. počinje kontakt grupa koja počinje u startu da pravi plan od dva entiteta. Veći entitet sa 49, manji sa 48 i Sarajevo distrikt 3%, to je probitna varijanta. I to je trajalo od aprila praktično 1994. godine pa sve do Dejtona. Međunarodna zajednica postala svjesna jedne situacije, da sa Srbima neće moći razgovarati dok su oni god vojno jači. I situacija koja se desila, najveću grešku koju je Mladić napravio je bilo hapšenje vojnika UNPROFOR-a. Ja sam znao da će morati biti intervencija, nisam znao kad će. Pošto pretpostavljam da su potpisali da neće praviti odmazdu, čekali su pogodnu priliku. I to je bila Markale 2. Znači, Markale 2 je bio povod da se Ujedinjene nacije osvete Mladićevoj vojsci, a da nije bilo hapšenja, mislim da ne bi bilo ni tad intervencije, ali izgovor je bio da se to više ne može gledati. Počinje 30. avgusta bombardovanje koje je oslabilo poziciju tada Karadžićeve vojske. Tad je Holbrooke zapisao, kaže, toliko je to trebalo da se uradi, kaže, posmatrao sam tada Srbe koji su bili bahati, jednostavno junačili su se, prijetili i sve to. Bili su manji od makova zrna. Stvorio im se dojam da hoćemo da ih porazimo, jednostavno smatrali su da će ići sistem domina, jer već prije toga je 5. avgust bila Oluja. U Banja Luci, kažu, su bili pod koferom spremni. Holbrooke u svojoj knjizi govori, dozvolio sam da se uzme Prijedor, Sanski most, Novi. Nazvao sam Izetbegovića i Tuđmana, rekao sam da ne diraju Banja Luku, jer sam smatrao da u svim varijantama da će Banja Luka pripasti srpskoj strani. Kaže, sad mi je to žao, to je jedna od mojih grešaka. Da sam znao, kaže, koliko će biti Karadžić i Srbi bezobrazne implementaciju Dejtona, ne bi mi palo na pamet da takav ultimatum postavljam. To ne znači, kaže, da bi Banja Luka pala, ali bi mogla pasti. Otprilike je to njegovo razmišljanje. I drugu grešku koju Holbrooke priznaje je Republika Srpska. On kaže ovako, 4. septembra sam se našao s predsjednikom Izetbegovićem i tražio sam da prihvati naziv Republika Srpska. I on nije htio. Onda sam objašnjavao da Teksas ima predznak Republika, da Sjedinjene Američke Države nemaju i da to nema nikakav značaj, da Teksas niko ne doživljava kao neku republiku u odnosu na Ameriku. Međutim, on je govorio da to u Bosni ima drugu konotaciju. Eto, čak moram reći da sam jednom prilikom pitao i Behmena dok je bio živ za tu situaciju, kaže, bio je u Iranu tada, čini mi se. Da ga je nazvao Izetbegović, rekao sam mu, dadnije teritorije i više nego koliko te tih 40, samo im ne dajte naziv Republika Srpska. Međutim, nakon prospavane noći, desilo se zaista, i to je po meni jedna od grešaka, najozbiljnijih grešaka bila, da je tad predsjednik Izetbegović rekao da prihvata Republiku Srpsku pod uslovom da se nastave NATO udari. Kaže Holbrooke, tada on bilježi u svojim memoarima, kaže, u sebi sam se nasmijao, kaže, ono što Izetbegović nije znao, mi bismo nastavili NATO udare i da on to nije prihvatio. Ali on to nije znao. Ali kaže, ja zaista sam napravio grešku, nisam ga na to trebao pritiskati. Poslije sam vidio, to je najveća moja politička greška što sam pomogao da se instalira Republika Srpska. I reći ću vam nešto kad sam razmišljao, to jeste velika greška bila, ali sam često razmišljao o situaciji, pa ću napraviti jedno poređenje, znate, da ne bi baš predsjednika tu previše napali, kad je
Lincoln bio u situaciji da dobije rat. Njegov general je samo trebao, kad su došli do one rijeke, ne znam koja je bila, sjevernjaci, dudare, južnjaki, oni su već bili iscrpljeni. Gotov je rat u nekoliko dana. I oklijevao je njegov general i omogućio je, kad se rijeka povukla, da pređu. I on je tad napisao najoštrije pismo koje ikad u životu napisao tom generalu, koliko je bio ljut što se rat radi te njegove greške produžio. Međutim, znate šta se desilo? Nije ga nikad poslao. On je tada razmišljao, kaže, lako je meni iz bijele kuće u jednom mirnom, tihom ambijentu razmišljati o tome, kaže, a taj čovjek je vidio i krv, i stradanje, i sve, i njegov um je potpuno drugačiju observaciju. Ovo govorim iz razloga jer je nama lako sada praviti analizu svih tih poteza. Trebalo je možda u svim tim okolnostima sve to sagledati. I onda se desila situacija da je Šećerbegović 8. novembra jednostavno verificirao tu situaciju. Ja samo kažem, možda je trebalo uraditi da ako su već morali da se prihvate entiteti, da se ide na neutralan naziv A i B, ili 1 i 2. Puno bi povoljnija situacija bila u tom pogledu u Bosni i time su stvoreni osnovi za početak pregovora u Dejtonu. I vi znate, to je Prijedor i Novi nisu uzeti, Savski most jeste, i počinju ti pregovori i na tim pregovorima, na početku tih pregovora, jednostavno Sarajevo je trebalo biti distrikt. To je bila prva koncepcija, ali Milošević je insistirao da se podijeli situacija oko Sarajeva, da se zna čije. Naši su odbijali tu situaciju. A posebno je Krajišnik u jednom momentu uzeo onu olovku i rekao je, Srbi vam nikada neće to pristati, nije htio ni varijantu distrikta i zabio je onu olovku. Onda je Milošević rekao, s ovim budalama se ništa ne može dogovoriti. Kaže Holbrooke da mu je tada rekao Milošević, oni više nijedan sastanak neće da budu prisutni, ja imam pravo, jer je on, to se zvao Patrijarhov papir. 29. avgusta Milošević je htio da spriječi NATO udare. Tad je bio informisan da će biti NATO udari i pokazao je Holbrookeu da on ima rješenje, stvorena je mješovita delegacija 3 iz Republike Srpske, takozvane tada 3 iz Srbije, i da on ima pravo dvostrukog glasa. Što znači da kaže, meni ne treba niko od njih, ja imam odlučivanje. I rekao je, nemojte ih udarati. I tad je bio susret Holbrookea sa Mladićem i Karadžićem, rekao, oni su tu na nekih 100 metara. Rekao je, ok, primit ću ih, samo kaže pod uslovom da mi ne pričaju o srpskoj istoriji. I samo što su došli, kada Karadžić je krenuo sa srpskom istorijom, kaže, ja ovo neću da slušam. A kaže, Mladića sam gledao, izgledao mi je osoba koja je odlična bila za hollywoodske filmove lika serijskih ubojica. Tako je karakterisao Ratka Mladića i njegov taj pogled i točno odmjeravanje. I sada, znači, Milošević je to probao da uradi. I sada je Milošević to iskoristio i rekao, njih više neću da vidim i oni više nisu znali šta se dešava. Oni više nisu sjedli za istim stolom s Miloševićem. Cijelo dalje odvijanje Dejtona je bilo bez njihovog učešća. Oko Sarajeva vam moram reći, na kraju je Milošević rekao za Sarajevo, ove budale su vas granatirale toliko vremena i kaže, vi ste zaslužili Sarajevo. To je bilo. Dešava se situacija da se proslavljala, da se taj moment proslavljao, i onda je Milošević u tom momentu jednostavno došao i vidio je da je preko 40 i da ispod 49 bila Republika Srpska. I rekao, ja ovo ne mogu da prihvatim. Ja mogu da prihvatim svaku opciju, ali ne mogu da prihvatim da se smanji, znači, ta teritorija. Dajte mi prašume, močvare, bilo šta, tražim taj procenat da imam. I tad je nađena situacija gdje je od Tuđmana traženo da se daju dijelovi koje je tada HVO uzeo. Tuđman je rekao, evo daću 3%, neka Izetbegović da 1% i nađen je tu neki kompromis i to je smireno. Riješeno pitanje to koje je Sarajevom nastalo. Drugo je pitanje bilo Goražda. Pitanje je bilo Goražda koridora. Miloševiću su dali napravu gdje je cijela Bosna bila snimljena. Bio je fasciniran američkom tehnologijom i 3 km je trebao da da koridor od Goražda do Sarajeva. On je tada dao 8 km. Više nego što su oni tražili, a bio je poprilično pod uticajem alkohola. Pa su oni u šali nazvali taj koridor viski put. Jer je Milošević tada da reždi bio i daje 8 km. Treći problem zbog kojeg je mogao Dejton da padne bio je Brčko. Znači, naša delegacija ni po koju cijenu nije htjela jednostavno da Brčko pripadne Republici Srpskoj. I kompletna ta diskusija na kraju je došlo da se obznani da su dejtonski pregovori propali. I onda je Milošević došao, mislim da je kiša padala, rekao je Vorenu Kristofer, evo prihvatam arbitražu. I kad je došlo do Izetbegovića, kad su mu rekli da bi Milošević prihvatio arbitražu, onda je rekao Izetbegović, kaže, ok, onda ću prihvatiti, kaže, ovaj mir nije pravedan, ali mom narodu je tako potreban mir. I time je prihvaćeno. Sada, delegacija koja je bila tada iz takozvane Republike Srpske, bio Momčilo Krajišnik, Buha i bio je onaj što se ubio Koljević. Krajišnik je poludio, to nije htio niko da potpiše. Međutim, nema, predsjednik Američke države već na televiziji se obratio i rekao da je postignut mir. To je bila. Milošević je rekao, ja ću potpisati, ja imam pravo, vi ćete za 10 dana dobiti njihov potpis. Mislim da je za 24 sata dobijen taj potpis. A ono što sam čuo kad sam bio u Banja Luci, da Milošević je njih direktno sa aerodroma otjerao u zatvor.
tako da ih nije puštao dok nisu potpisali. To sam ovako tim svojim nekim kanalima čuo da se ta situacija desila zvanično, nemam tu situaciju oko te informacije. Sada, ono što ću reći, šta je tu problem bio, po mom mišljenju? Problem je bio što bosansko-hercegovačka delegacija nije bila kompaktna. Tuđman je imao svoj cilj. Njegov cilj je bio da se hrvatski teritorij kompletan integriše, da se ti oteti dijelovi vrate. Milošević je imao cilj ukidanje sankcija i da ispuni to što je obećao srpskoj strani 49% instaliranja Republike Srpske. A problem je bio kod naše delegacije da su postala određena trvenja. Posebno u tom momentu sam imao naznake da je bilo volje da se čak umjesto savjeta ministara ustanovi vlada, ali da je bio određen sukob latentni na relaciji čak tada Silajđić-Izetbegović, pa Silajđić obavljao tu poziciju predsjednika vlade, pa eto da on ne bi imao jaku poziciju. Hoću da kažem, problem nekompaktnosti delegacije i problem olakog prihvatanja. Znači, prvo se nije smjelo prihvatiti Republika Srpska, bar u nazivu. Trebali su se bolji modaliteti budućih promjena napraviti. I propušteno je, znači, mnogo toga da se uradi i na kraju jednostavno nije iskorištena ta situacija da su strašni zločini urađeni od strane srpske strane. Srebrenica se vjerovatno nije znala u obimu u kojem se znala poslije, ali se znala u dovoljnom obimu da je mogla da ta politika bude kažnjena. Ali meni se čini da nije bilo možda jednostavno ljudi koji bi u tom momentu mogli da prezentiraju međunarodnoj zajednici da rješenje sa instaliranjem Republike Srpske nije normalno. Jer nije normalno pobiti tolike ljude u ime te tvorevine i da i tu tvorevinu ostavite. Već je to tad trebalo da se ukaže. Ali jednostavno, mislim da je ta neka vrsta gotovo podaničke politike. Kad nama Amerikanci nešto kažu, mi automatski to prihvatamo gotovo bez razmišljanja. Nemamo tu situaciju da kažemo da to nije normalno, da nije prirodno i da im se suprotstavimo. I sada dolazimo do toga šta činiti. Ja sam na samom početku, pošto sam već iznio da ne ponavljam, ja sam iznio znači, sve te kompletno probleme. Mi smo izgubili situaciju koju smo imali 1992. godine. Imali smo situaciju znači, neuporedivo bolju. Dejtonskim rješenjima dobili smo znači, mnogo lošija rješenja i sada u tom pogledu možemo djelovati na, rekao sam, 3 načina. Možda je najbolje kombinirano sva 3 načina. Jedan je način da se pokrene proces u Strasburu osporavanja naziva Srpska. Drugi je da se izvrši pritisak na visokog predstavnika u okviru tog prvog načina, da se integriše Bosna, da se daju Bosni resursi koji su potrebni da bi se ova odredba. Jer pazite, ta odredba je jasna. Znači, odredba člana 3 stav 5 kaže u svom 3. dijelu da Bosni pripada sve što je potrebno da se očuva suverenitet, teritorijalni integritet, politička nezavisnost i međunarodno pravni suverenitet Bosne i Hercegovine. Puno je takvih stvari potrebno da bi Bosna bila država u funkcionalnom smislu, a to samo može visoki predstavnik uraditi. A da bi on to uradio, naši političari ga moraju pritisnuti. Moraju oni ovu odredbu znati i moraju ga pritisnuti i moraju obznaniti ovu odredbu u međunarodnoj zajednici i insistirati na njoj. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je, to je treća ta situacija koju sam rekao, da se afirmiše ideja jus cogens norme i da se ukaže da je ona osnov poništenja Dejtonskog sporazuma. Ali moram priznati da nam za realizaciju ovoga trebaju pravnici svjetski poznati. Mi nemamo u Bosni kapaciteta toga da to uradimo na taj način i time bi se naši političari, mi sve ovo što govorimo, možemo pričati koliko hoćemo, mi nismo vlasti, mi ne možemo ništa uraditi. Na principu Sutorine se to pokazalo. Mi smo sve uradili, ali mi nismo mogli da odlučujemo i zato se odlučivalo kako se odlučivalo. I ovdje je isto na nama da prezentiramo. Ali to je znači, jedna ozbiljna mogućnost. Znači, član 53 Bečke konvencije je tu vrlo jasan, gdje kaže povreda, ako je ugovor nastao povredom jus cogens norme, a jus cogens norma uključuje zabranu genocida, odmah da znate, imamo presudu suda o genocida, takav međunarodni ugovor je ništav. I na nama je da iskoristimo. I još jedna stvar, pritiskanjem sa tom odredbom natjerat ćemo međunarodnu zajednicu da uradi nešto u korist Bosne i Hercegovine. U najmanju ruku da nađe srednje drugo rješenje, a to je Dejton 2 koji bi Bosnu postavio na principima jedne moderne evropske države u kojoj će dominirati građani, a ne narodi i koja neće biti etnička država, nego će dominirati ono što bi se nazvao apstraktni građani. Svaki pojedinac, bez obzira kome narodu pripada, kojoj religiji pripada, da ima jednaku šansu kao i svaki drugi, što je Bosna i Hercegovina imala ustavnošću Republike Bosne, a što nema Dejtonskom ustavnošću. I znači Bosna i Hercegovina je imala zdrav ustav, kao republika sad ima loš ustav,
I Bosna i Hercegovina je bila normalna država kao republika, sada je država sa greškom. Znate, bit će ovdje različitih mišljenja. Ja lično mislim da sve tri opcije i sva tri djelovanja koja će omogućiti da ne izgubimo postojeće stanje koje je vrlo loše. Loše iz razloga jer politika velikosrpska puno jače razbija Bosnu nego što oni koji žele da je brane je čuvaju. Dodik, kakav god daje, on je dobar operativac, on puno ne razmišlja. Ali ono što on radi striktno je na fonu memoranduma Srpskih akademija i to se da vidjeti. Kod nas ne postoji nikakva sprega inteligencije i politike, to se puno puta do sad vidjeli, mi se borimo da to promijenimo, zato su i ovi forumi, jer je u opasnosti država Bosna i Hercegovina, a onda je u opasnosti njen najbrojniji narod, bošnjački narod, koji nema nikakvu životnu alternativu državi Bosne i Hercegovine. Hvala vam. Ja sam imao tu čast i tu priliku da 24 sata nakon što je Dayton potpisan, profesor dr. Francis Boyle napiše komentar Daytona i da ga ja sa engleskog prevedem na bosanski jezik i šaljem dalje da ljudi shvate šta je to tamo potpisano. Ja ću se usprotiviti, pošto imam vrlo malo vremena, nekim tezama. Kaže se obično da Dayton nije primjenjivan ili nije primjenjivan do kraja. Dayton jeste primjenjivan, sve se primjenjuje. Dayton je jedan vrlo loš ugovor za državu Bosnu i Hercegovinu i on se do kraja primjenjuje. Profesor dr. Francis Boyle je 1993. angažiran našim nastojanjima da bude advokat Republike Bosne i Hercegovine u sudskom procesu na International Court of Justice, poznat kao World Court, svjetskom sudu, protiv Savezne Republike Jugoslavije, Srbije i Crne Gore za agresiju i genocid. Dakle, Boyle je pripremio i napisao našu prvu tužbu protiv Jugoslavije Krnje za agresiju i tada u martu 1993. Srbi i Crnogorci su po prvi put vidjeli da će biti kažnjeni za ubijstva i da neće proći njihovo ubijanje, silovanje, streljanje nekažnjeno. I svjetski sud, World Court, je najviše pravno tijelo organizacije Ujedinjenih nacija. Nema višeg suda na svijetu od svjetskog suda. I sve što je pravo, sve što je pravna norma ide totalno nama u korist. Nema ničega što Srbima, Crnogorcima i Hrvatima iz velikosrpskih i velikohrvatskih projekata ide u internacionalnom pravu u prilog. Dakle, Dayton jeste primjenjivan i Daytonski ugovor je u stvari i po mjestu održavanja i po subjektima koji su ga potpisali i po temi kojom se bavi totalno nelegalan, jer preambula Ujedinjenih nacija kaže da nijedna država nema pravo da se miješa u ustavno uređenje članice UN. Pošto je Republika BiH 22. maja 1992. postala članica UN, niko, pa ni velike sile, a ni Ujedinjene nacije čak, a kamoli agresorske države Srbija, Crna Gora i Hrvatska, one nemaju pravo da uopće diskutiraju ustavnu problematiku, a kamoli da u Daytonu donesu aneks 4 koji je Daytonski ustav države BiH. To znači Dayton jeste primjenjivan. Drugo, konstitutivni narodi to su uveli platformom u maju ili junu, Suad će me korigirati, maju i junu 1992. Tada je taj poguban izraz uveden, prošireno predsjedništvo ga je u platformu ciljeva borbe Republike BiH uveden i tada je ta sabotaža izvršena i to je izvršilo predsjedništvo Republike BiH u svom proširenom sastavu. Tako da znate da nam to nisu Amerikanci, ni Englezi, ni niko, to su oni uradili. Broj 3, zaustavio je, kaže, Daytonski ugovor rat. Za mene to je vrlo loše da mi kao branitelj Republike BiH sebi tako nabijemo jedan kompleks. Dayton je zaustavio oslobađanje Republike Bosne i Hercegovine kad su herojske jedinice 5. i 4. korpusa svaki dan oslobađale po jedan grad. I sram bilo onoga ko kaže, Amerikanci su nas u Daytonu spasili, neka kažu ko nas je zaustavio proklet bio, jer smo tada bili u poziciji da pobijemo četničku bagru, da je protjeramo preko Drine. Izvinjavam se, ovo je za mene jedina emotivna tačka. Kad kažem neko, Srbi su se na točkovima u Banja Luci našli. Ja sam gledao američku televiziju CNN kad je Krajišnik plakao na mikrofon. Ako NATO ne intervenira, doće do sloma srpske komponente u Bosni. Plakao pred CNN-om, drhtavim glasom i za njega su pičile traktori i traktori puni Srba da bježe preko Drine. I tada je herojska armija BiH bila pobjedonosna.
Zatim, što se tiče unutrašnjeg suvereniteta, Republika Srpska nije ime za čokoladu, za deterdžent, za model automobila, to je ime za državu. Nema republike koja nije država i ko laže da je entitet, neka uzme search na kompjuteru, ja sam inače inženjer elektrotehnike i kompjutere znam već 40 godina, nek nađe u internacionalnom pravu entitet, neće naći ništa. Nek nađe republiku, nađe sve što treba. Republika Srpska ima zakonodavnu izvršnu vlast, to je Skupština Republike Srpske u Banja Luci, sa svim predstavnicima, ima izvršnu vlast, to je predsjednik Republike Srpske, zatim premijer Republike Srpske, ima vladu Republike Srpske sa resornim ministarstvima MUP RS, Ministarstvo socijalnog staranja, Ministarstvo obrazovanja, sve ima jedne države, grb, zastavu, teritoriju i tako dalje. Zašto mi govorimo da je to entitet kad je to država u fazi formiranja kojoj žrtve bošnjački predstavnici u Dejtonskom parlamentu daju papire legalnosti i iz glasanja u glasanje ukidaju zakone Republike BiH, a uvode zakone koje legaliziraju Republiku Srpsku, jer ona nije u Dejtonu legalizirana. Nju legalizira njena žrtva koje li perverzije. Zatim, suverenitet, ako je ima Srpska na pola Bosne, suverenitet je po definiciji nedjeljiv, nediskutabilan i neprenosiv. On ne može biti da imamo vanjski suverenitet, a da nemamo unutrašnji. To je laž. Mi nemamo suvereniteta nikako. Nemamo vanjskog, a na koncu konaca Republika Srpska pravi internacionalne ugovore, zalaže svoj novac, dovodi svjetske industrijalce i banke, otvara diskusiju sa Rusima kad god hoće. Dakle, ona ima svoj suverenitet. Zatim, izvinjavam se, SFRJ, prvi plan, ovdje ispada iz ove diskusije Suadove, meni je Suad jako drag čovjek, to je veliki čovjek, on se uhvatio jedne teme koju se niko ne smije dodirnuti, a to je jus cogens. Ja mu čestitam na hrabrosti, ali on je rekao jednu stvar koju ću ja ovdje kontrirati. Ispalo je kao da je američki ambasador Zimmerman došao u Sarajevo i prouzrokovao rat jer je rekao Aliji da ne prizna Lisabonski sporazum. To nije tačno. Alija Izetbegović je sa Matom Bobanom Radovanom Karadžićem dogovorio podjelu Bosne i Hercegovine 14. februara u Konaku u Sarajevu. Da, ali onda su otišli u Brisel, pazi, sa tim dogovorom koji je bio dogovor Izetbegović, Karadžić, Boban, a ne Cutiliero, Carrington. Nemaju veze ništa. Lisabon nema veze ništa s tim sporazumom. To je mogao biti Minhen, mogao je biti London, mogao je biti Pariz, mogao je biti Tokio. Ja ću zamoliti sve nas samo da se drži teme. U redu. Znači, Lisabonski ugovor je potpisan u Konaku u Sarajevu i on je bio urnek svih podjela Bosne i Hercegovine na svakoj dalje konferenciji, tako da će Lord Owen u svojim memoarima reći, David Owen, da je Dejtonski sporazum kruna ili kulminacija i kumulacija 10-15 ugovora o podjeli Bosne, koji se događali u toku 4 godine. To je toliko o tome. Dakle, 6. Sve što nama treba da srušimo Dejton je u Bečkoj konvenciji, to je odlično rekao Suad Kurče-Hajić, član 53 jus cogens je sasvim dovoljno da se Dejtonski ugovor obori. Zatim broj 7, ubrzat ću Juka, Dejton ne nude nama ništa, OHR neće ništa uraditi, OHR ima zadatak da čuva Dejton, a ne da radi za nas i oni imaju tu komociju da Insko radi šta god hoće. Ljubazno ga je zamolio da intervenira Kurče-Hajić, ne znam da li mu se zadnjih godinu i pol dana javio Insko. Ime Republika Srpska, ne treba se oko toga boriti, to je kozmetika, oni Srbi na to neće pristati, dakle ukidanje je jedina opcija. 9, eto to je 10 i 10, Zimmerman na kraju je rekao da Alija Izetbegović ne prihvati Lisabonski sporazum jer on je bio samo ono što mi u Sarajevu, izvinite na izraz, zovemo navlakuša, jer nikada ni Srbi, ni velikosrbi, ni velikohrvati nisu htjeli muslimanima dati 44% Bosne. On je bio samo poziv da Alija Izetbegović izađe iz ustavnog uređenja i počne pregovore o podjeli Bosne i Hercegovine. I njemu je fino, pametni Amerikanac, svaka im čast. Amerika, ja sam američki državljanin već 30 godina, Amerika 100% stoji iza Bosne i Hercegovine i dan danas i mi smo američka protežirana država, a što mi klečimo pod Srbima, meni pojma, ja pojma nemam. Zimmerman je došao Aliji Izetbegoviću, ja sam tad bio u Sarajevu u predsjedništvu i rekao Alija, ovo ti je navlakuša, ovo ti je podjela, samo ćeš legalizirati podjelu i pokolj Bosne i Hercegovine.
Amerika je hitno 6. aprila priznala Republiku BiH, poslala svog ambasadora, Papa iz Vatikana poslao svog papinskog nuncija, nas je cijeli zapad u roku od 48 sati priznao kao suverenu državu. Hvala lijepa. Nije faktografija toliko bitna u ovom slučaju. Mi ono što se u edukaciji u Bosni desilo je da smo zaboravili principe, čak je sa izvjesnih visokoškolskih ustanova pod izvjesnom revizijom političkog sistema izbraćene su neke discipline, čitave discipline kao što je internacionalno pravo. Mi smo, recimo, zatim smo izbacili državljanstvo u korist, recimo, ljudskih prava. Pazite, zatim smo promijenili definiciju svojine, zatim smo promijenili sam pojam politike. Naš član predsjedništva u predsjedništvu Bosne i Hercegovine sadašnjem kaže da je politika iznad prava. Imamo niz lažnih obmana koje štete u stvari da bismo shvatili o čemu se ovdje uopšte govori. Ako kažemo da je politika iznad prava, onda imamo ovu situaciju da diskutujemo o Daytonu, o njemu kao o dobrim i lošim stranama. Pravni dokumenti nemaju dobre i loše strane, nego imaju viša i niža načela. Ako vi u Daytonu imate da Republika Srpska zadovoljava definiciju po teoriji države i prava države, znači da ima jedinstvo podjele vlasti na zakonodavnu, sudsku, izvršnu na jednoj teritoriji, onda vi sve drugo što se dešava, znači garantovanje ljudskih prava, garantovanje imovine, protokol 1 Svjetske Evropske konvencije o ljudskim pravima, protokol WTO o neprikosnovnoj korporativnoj svojini, recimo, čiji će biti Bosanski Brod kao rafinerija, da li će biti vlasništvo Republike Srpske ili po kontinuitetu vlasništvo Energoinvesta, ne Republike Bosne i Hercegovine, Energoinvesta. Znači, postoji neprikosnovena privatna svojina. Moglo je Francuske nestati, ali dionice francuskih dioničara u Africi nisu mogle niti mogu nikad nestati. O čemu se radi? Ako mi u Daytonu upišemo da je privreda, da su hidrocentrale na nivou entiteta, onda će postati rijeka kroz koju prolazi ta hidrocentrala na nivou entiteta, onda će i brda koja opkružuju tu rijeku postati na nivou entiteta. To je samo stvar tehnike i nalaska sugovornika unutar federacije za takve opcije. Da vam kažem, pod pritiskom malo vremena, samo sam se ovdje osvrnut ću se samo na način razmišljanja, a ne na ove činjenice. Znači, politika nije iznad prava. Ako mi kažemo da je politika iznad prava, onda je sve moguće dogovoriti. Međutim, ono gdje Bosne ima je pravo, gdje Bosne nema je dogovor. Kada se dva auta sudare, vi znate, dođe milicioner i kaže da li ćete se dogovoriti ili ćete na sud. Onaj ko ima papire, ko ima međunarodno priznanje, ko nije kriv, ko nije ubio nikoga, kaže idem na sud. Onaj ko nema papire, ko nema međunarodno priznanje, ko je kriv, kaže hajmo se dogovoriti. I pazite sada, Bosna i Hercegovina još uvijek ima sve papire. Ona u Daytonu nije ukinuta, nego je suspendovana. Pod ovom tezom da je politika iznad prava, da je dogovor iznad prava, mi imamo, recimo, da brkamo ukidanje institucija kulture sa zatvaranjem institucija kulture. Mi moramo znati da nije šteta što se zatvore institucije kulture, jer te institucije kulture su stvar kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine. Ali je šteta kada se one ukinu. Ukinu znači moramo znati, pravnici treba iz osnova prava da znaju da jednu instituciju definira budžet i osnivač. Ako vi u muzeju promijenite budžet i osnivač, taj muzej, bez obzira koliko su naši borci bili hrabri, će biti ne zatvoren, nego ukinut, zato što je tamo našao neko izgovor, ne možemo više bez grijanja. Državni službenici treba da dijele sudbinu države. Institucije države dijele sudbinu države, inače one nisu institucije države, nego privredne institucije. Ako su privredne institucije, postoje također laži u Dejtonskom sporazumu. Znači, u Dejtonskom sporazumu 1993. godine Dejtonski sporazum jeste. Lord Owen je rekao Franku Sesnu na CNN-u 1994. godine kad ga je pitao zašto vam svi sporazumi propadaju, on je rekao ne propadaju, svi se kumuliraju, svi do sad postignuti potpisi o podjeli Bosne se kumuliraju. Dejtonski sporazum nije ni potpisan u Dejtonu, nego u Parizu, potpuno anonimno. Znači, on je ilegalan s aspekta člana 48 Bečke konvencije, to nije spomenuto, to je nelegitimna volja. On je isto tako ilegalan sa aspekta 46 Bečke konvencije, koji je Sven spomenuo, to je znači preambula Povelje Ujedinjenih nacija smatra, a već Bečka konvencija se poziva na tu preambulu, smatra ništavnim u poglavlju ništavnosti međunarodnih
ugovora među državama smatra ništavnim sve ugovore koji se tiču nekog atributa suverenosti jedne zemlje. Pa gdje će veći atribut suverenosti od Ustava jedne zemlje? I onda član 53, ja mislim da ću s time završiti, član 53 je vrlo važan, to je Skogens norma o kojoj profesor Kučer-Hajić stalno pokušava da upozna javnost, s tim što se mi djelomično oko toga stalno diskutujemo i možda i ne slažemo. Ja ću se pozvati na jednu definiciju jednog Jevreja, Simona Wiesenthala, čiji institut još uvijek proganja ratne zločince, ali ne po principu kao što bi mi proganjali gospodina Karadžića, nego predsjednika Karadžića. Imamo 2 suda u Hagu, ovdje je dolazio profesor Boyle, ja sam imao tu sreću da ga 2 puta dovodim u Sarajevo, da studentima pravnog fakulteta objašnjava da postoje 2 suda u Hagu. Naša politika, naši mediji su to debelo sakrivali. Postoji znači sud koji je tribunal, ad hoc institucija za neke zločine, neke zločince, neku teritoriju i neko vrijeme. I onda prestaje, i njegove odluke ne mogu biti trajne niti važne. I sada cijeli narod je po prirodi, ljudskoj prirodi drago, dajte uhvatite tog Karadžića. Ali ko je Karadžića? Da li gospodina Karadžića ili predsjednika Karadžića? Da li Karadžića individualno, što ga ja mrzim, što nisam mogao proći kraj njega u Ženevi, ili instituciju? I sada, ako imamo drugi sud koji je također u Hagu, vidite kako su to lijepo napravili, koji je nadređen, nama govore ne možemo mi ništa, svjetske sile tako hoće, ali vi, te svjetske sile, kada hoće da obave prljav posao, one izađu iz međunarodnog prava. Amerikanci su izašli iz međunarodnog prava pa odšli u Vijetnam. Amerikanci su izašli iz međunarodnog prava pa napravili drugu invaziju na Irak, ali su bili u prvoj invaziji na Irak unutar međunarodnog prava napravili rezolucije jer je Irak prešao međunarodno priznatu granicu Kuvajta i polupali im vojsku u povlačenju. Niko im nije mogao ništa. Ovo drugi rat su skoro izgubili. U Vijetnamu su izgubili. Znači njih košta kad izađu iz međunarodnog prava. Ovaj sud, Svjetski sud pravde o kojem je govorio profesor Kučer-Hajić, oni bježe od njega kada god žele da urade prljav posao. Zato se mi trebamo pozivati na njega jer se omaklo da taj sud 2007. godine po osnovu presude 1993. donese presudu. Naši novinari govore, politolozi koji gostuju po televiziji, izgubili smo utakmicu protiv Jugoslavije. Nismo. Dobili smo utakmicu protiv onog jedinog što je bitno. To je Republike Srpske. Amandmanom 1994. godine se stavlja i Republika Srpska na tu tužbu kao rezultat genocida. I šta mi sad imamo situaciju? Mi imamo situaciju, rekao sam da ću početi sa Wiesenthalom, još ga nisam ni spomenuo. Definicija genocida je proširena koja je ovdje rečena, od zabrane genocida. Definicija je proširena u pravnoj praksi na zabranu priznavanja rezultata genocida. A Wiesenthal je još više proširio tu definiciju, pa je također to prihvaćeno. Da je definicija genocida zabrana i navikavanja žrtve da prihvati rezultate genocida. Prema tome je braniti Dayton. Ako je 2007. godine donesena presuda da su institucije, Daytonske institucije Republike Srpske, koje su zasnovane na Daytonskom ustavu, koji je aneks 4, koji je ilegalno po članu 46, po preambuli Povelje Ujedinjenih nacija, po članu 48 nelegitimne volje, jer vlasnici Ustava nije bio Alija Izetbegović, vlasnici Ustava su tada bili građani Republike Bosne i Hercegovine. Niko nije imao pravo da potpiše ni da diskutuje, to je član 153 i član 155 tada važećeg Ustava Republike Bosne i Hercegovine. Niko nije imao pravo ni da diskutuje, a kamoli da potpiše Ustav ili reviziju teritorijalnu ili tako dalje. Znači, suverenitet je nedjeljiv, neprenosiv i neupitan. Visoki predstavnik nam nije nada. Visoki predstavnik, jer suverenitet je neprenosiv. Ako se prenosimo na visokog predstavnika, mi automatski priznajemo da smo nesuvereni. Nedjeljiv. Mi ne možemo reći, ne može ovo, Dodik se neće složiti, jer Republika Bosna i Hercegovina formalno pravno, njen ustav nije u funkciji, ali ona je formalno pravno samo suspendovana i on još uvijek vrijedi. Treba Dodiku reći, izlazimo iz Daytona i vraćamo quo ante stanje, zadnje legalno stanje, ako Dayton nije sproveden. Ako nije sproveden u ova 3, a još ima ovih manjih članova, mi jednostavno možemo reći Dodiku, neće Dodik pristati, moramo ići ovim putem, znate, i oni su legitimni predstavnici srpskog naroda, moramo računati. Ima jedna teza, također suprotna teoriji države i prava, nema Bosne ako je Srbi i Hrvati neće. Nije tačno, države su nadnarodne kategorije. I Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci ako neće Bosnu, Bosne ima. Ali ja sada to da vam objašnjavam, ima u preduzećima cijeli nadzorni odbor, hoću da ja sam ukinuo jednu firmu švedsku,
radio sam na likvidaciju, imam certifikat za to. 10 godina još nije likvidirana ta firma, jedno obično preduzeće, cijeli glavni odbor, svi vlasnici su suglasni da je zatvore. Zašto? Zato što je samoubica ilegalna kategorija. Ne možete vi sebe sami ubiti i to imate pravo na to. Ne, jer ćete oštetiti pijacu, ubićete još ljudi okolo. Tako da internacionalno pravo ne dozvoljava u stvari ovaj koncept da mi prihvatimo, da izađemo iz prava. Prema tome, to je naše najveće oružje. Mi možemo samo na osnovu člana 53 pitanja aktivne legitimacije, ko će pokrenuti, na koji sud otići. Mi smo pitali profesora Bojla. Ne na ljudska prava. Ljudska prava su prevara, nego na svjetski sud prava, odnosno ne pita se da nešto učine oko sprovođenja te presude za genocid protiv Republike Srpske koja isključuje njeno postojanje, nego šta su učinili. To može da učini svaki građanin Bosne i Hercegovine ne priznajući rezultate genocida, to jest ne priznajući zastavu, grb, simbole i institucije Daytona. Svaki građanin, ne može mu se suditi za to, jer to je osnovno pravo svakog građana da ne prizna institucije i tu ne treba aktivna legitimacija. Hvala. Ovdje smo čuli jednu tezu koja može biti veoma opasna po vas, jer ste mladi, evo mlad sam i ja, ne sjećam se puno tih događaja. Za vas je Alija Izetbegović i to svo vrijeme od 90. do 95. godine neka izmaglica, nešto što se desilo, pa mogu vas uputiti, mogu vam reći da je to bilo ovako i onako. Ovo što je rečeno da je Alija Izetbegović učestvovao u podjeli Bosne i Hercegovine, bez obzira što vi niste svjedoci toga, bez obzira što ima takvih tu i tamo glasova, takvih tvrdnji, vi to ne smijete i ne možete prihvatiti, jer to naprosto nije tačno. Ni logički, ni činjenično. Hvala. Ni logički, ni činjenično to nije tačno. Ne znam na koju je godinu gospodin Rustem Pašić mislio kada je spomenuo onaj događaj sa Bobanom, sa 92. Znači, ok, samo toliko. Znači, pazite, znači, 92. po ovom, a ima još, kažem, takvih mišljenja, Alija Izetbegović je htio da podijeli Bosnu i Hercegovinu. Onda je htio da podijeli Bosnu i Hercegovinu, ne bi naredne 3 godine ginuo za nju, ne bi naredne 3 godine bio u opkoljenom Sarajevu, prolazio sve što je prolazio, da je htio podijeliti Bosnu i Hercegovinu. Da je htio podijeliti Bosnu i Hercegovinu, ne bi uopšte išao u njenu višestruku odbranu. Višestruka odbrana je podrazumijevala odbranu od srpsko-četničke armade, više komponenti od vojske Jugoslavije, tamo Fikreta Abdića, HVO-a, HV-a, pa domaći, ako hoćete, ovi neposlušni komandanata i tako dalje. Znači, Alija Izetbegović da je htio da podijeli Bosnu i Hercegovinu, ne bi išao u višestruku njenu odbranu. Molim vas. To su stvari koje graniče po meni. To je apsolutno neprihvatljivo. Evo, da ostanem pristojan. Sljedeća stvar, ako govorimo o Republici Srpskoj, nije tačno da ona ima sve elemente državnosti. To apsolutno nije tačno. Ima neki. Mnoge nema. Nema vanjsku politiku, nema graničnu službu, monetarnu politiku, tako dalje, da ne nabrajam. Nema diplomatsko-konzularna predstavništva i tako dalje. Znači, to jednostavno ne smijemo prečutati. Republika Srpska, znači, u mnogim aspektima, u nekim aspektima, da sad to ne nabrajamo, nije suverena, nije država, pa nek se zove Republika koliko god hoćete. Kada smo kod Republike Srpske, moram još ovo naglasiti. Bosna i Hercegovina je trebala da nestane. I zbog toga je po meni ova čaša dopola puna. Znači, mi nismo trebali da postojimo. Bosna i Hercegovina je neka država sa većinskim muslimanskim stanovništvom u kršćanskom okeanu, pazite. I ona je trebala da nestane. Mi nismo imali nikoga tada u ratu. Oni su imali Srbiju, imali su Rusiju, Bugarsku, Rumuniju. Hrvatska je imala Hrvatsku, Njemačku i tako dalje. Mi nikoga nismo imali i mi smo trebali nestati, molim vas. Mi sad imamo, kada ulazite u Bosnu i Hercegovinu, morate dati pasoš. Razumijete me? Imamo tablice, imamo javni servis, imamo sud, parlamentarnu skupštinu. Molim vas, ja sam pravio jedan dokumentarac. Nagorno-Karabah, znači Armenija, Azerbejdžan, danas, nakon 94. godine je završen sukob, ne smijete prijeći tu granicu, dočeka vas snajper, dočeka vas puška.
Na Kipru neki dan su ljudi bili. Šta je na Kipru? Jer s tog aspekta, ako gledamo na Bosnu i Hercegovinu, možemo biti zadovoljni. Imate protok ljudi, roba, novca, imate, znači, entitetske granice nisu toliko problem. Još jedna stvar. Hvala. Evo, vi mi malo prije dajte znak kada budem trebao završiti. Kada govorimo o Republici Srpskoj, pazite, Alija Izetbegović i tadašnje predstavništvo, odnosno vodstvo, tadašnji potpisnici, odnosno pregovarači na Dejtonskom sporazumu u Dejtonu, su nam dali nešto. To što smo mi nesposobni da to poboljšamo, to je naša stvar. Hoću reći ovo, ok, dobili smo Republiku Srpsku, ali mi smo mogli vratiti tamo ljude. Sada imamo 15% povratnika, što da smo imali 30-40%, šta bi onda bilo u parlamentu Republike Srpske? Pazite, to je naša greška, to nije Alijina greška. To je postdejtonska naša greška. Intelektualaca, političara i tako dalje. To su neke stvari na koje sam ja morao reagovati, a vjerujte mi, ima ih dosta. Još jednom, da budem emotivan, moram samo jednu stvar za pravo. Uvažavajući doktore prava, ima i tu i vrsne pravnika, zaista, moram nešto reći, mislim, zašto toliko vi vjerujete u silu prava? Evo, imali smo, pravno gledano, neovisnu Republiku Bosnu i Hercegovinu nakon 1. marta 1992. Pravno, sve čisto, šta, ljudi imaju silu, krenuli na nas i gdje je tu pravo? Kako pravo? Mislim, izvinjavam se, omalovažavam možda jednu nauku, ali u ovom smislu moram tako reći. I nemojte pristajati na to, bez obzira što vi to ne pamtite, ne pamtim ni ja, vjerujte mi, ali sam eto istraživao, pričao sa sugovornicima, gledao njegove intervjue, pogledajte, molim vas na YouTube-u, pogledajte njegove argumente zašto je potpisao. Mi da nismo potpisali Dayton 1995. godine, mi bismo, Alija Izetbegović je dobio, ja moram zaista razgovarati, spominjati tu kategoriju etničku, zaista, ali eto, nametnuta je. Alija je Bošnjak musliman. On je skoro svu međunarodnu zajednicu dobio na svoju stranu. Neki mali, tamo 2-milionski narod je dobio svu međunarodnu zajednicu na svoju stranu. I to je njegov uspjeh. I hoću da kažem da 1995. godine nismo htjeli potpisati Dejtonski mirovni privremeni sporazum. Da li se to promijenilo? Koga bismo mi imali da smo ostali sami, neki tvrdoglavi 2 miliončića? Znate, mislimo, kad pogledamo ovdje, kad sjedimo u Sarajevu, da je to nešto veliko, evo, brzo ću, molim vas, da je to nešto veliko Sarajevo, da je to, šta su 2 miliona u ovolikoj Evropi? Zato, molim vas, evo, kratko, nemojte pristajati na to da je Alija Izetbegović htio da podijeli Bosnu i Hercegovinu nešto, to je naprotiv. Mislim da građani Bosne i Hercegovine i narodi ne razumiju, zapravo nisu pročitali uopće Dejton i ne znaju o čemu se radi. Vjerovatno su to oni sami krivi, ali čini mi se da krivicu snose i oni koji bi trebali učiti. Znači, mi trebamo imati dobre učitelje koji će učiti svoje studente, odnosno poučavati, educirati narod da se zna da se bori za svoja prava. Mi živimo u Evropi gdje je demokracija, a to je većina ili ljudi koji izražavaju svoja građanska prava, to prolazi. Ja stoga predlažem da ovo bude samo početak jedne dugotrajne ili u buduće javne rasprave, da pozivamo profesore pravnike po želji i vas studenata i vi koji sudjelujete u ovim sesijama i da svake sedmice imamo jedan dan koji možemo se dogovoriti koji ćete da bude, a ja ostavljam predsjedništvo da oni o tome obavijeste i da otvorimo javnu raspravu o Dejtonu sve dotle dok ne napravimo ono što Dejton ima u osnovi, ono što mi smatramo kao građani Bosne i Hercegovine da zaslužujemo po svojoj 1000-godišnjoj tradiciji Bosne koja
koja ne može progutati Dejtonski sporazum. Dakle, Dejtonski sporazum je uz sve uvažavanje onih koji su imali veliku želju da nam pomognu, sad se pokazuje da Dejtonski sporazum je zapravo protiv onoga što je Bosna, protiv ono što je duša i duh Bosne. Jer Bosna nije nikad bila ovako definirana na ovakav način da se ljudi mjere i da ih se provjeravaju krvna zrnca po tome koje su vjere, koje su etničke grupe i da se na toj teritoriji Bosne i Hercegovine dijele po tome po svojoj etničkom i svom vjerskom opredjeljenju i tako dalje. Ali da bismo to postigli, neće više ni jedan Dejton. Zapamtite, u kontakt grupi imamo 5 zemalja, među kojima je Rusija, koja pristrasno dakle, se ponaša u odnosu na Bosnu. Ovdje ne govorimo o tome kakvi su interesi Rusije ili nekoga. Mi u Bosni kao različiti kakvi jesmo, kad smo upućeni jedni na druge, mi možemo da nađemo konsenzus i nađemo sporazum. Mi postajemo drugačiji onda kada neko izvana pomaže ili podržava ili nagovara ili huška jednu grupu, jednu zajednicu u odnosu na drugu zajednicu i onda imamo problem. Bez obzira o kome se to radilo, da li se radilo o neposrednim našim susjedima ili nekim dalekim zemljama, u ime nečije ili u ime vjere ili nacije ili bilo čega. Dakle, Bosnu treba ostaviti na miru, da ona unutra sama sebe rješava sve te probleme i ljudi koji su rođeni u Bosni i Hercegovini to vrlo dobro mogu da znaju da to rade. A da bismo to ostvarili, treba da razvijamo građansku ideju, dakle ideju građana koji žive u jednoj zemlji, državi koja se zove Bosna. Međutim, ja bih ovdje htio posebno da Bošnjacima naglasim jednu stvar. Zemlja se voli, to je emocija. Domovina, mati, kuća, otac, djeca, to se voli. Država nije stvar emocija. Država je stvar znanja, vještine, treniranja, budnosti. Država pretpostavlja vojsku, policiju, granice, odgovornost, znanje, spremnost, solidarnost i sve ono što, ja mislim, mi imamo emocije, čak ponekad i viška, pa onda smo zato tužni, razočarani, onda zbog tih emocija mi krivimo ovoga ili onoga ili ono, svi su krivi, nisu krivi, zašto je rekao, a to su emocije i to začas plane i zato nestane. Ono što mi moramo kao narod da shvatimo i ono što sam ja se osjetio radost i sreću slušajući profesora Suada Kurčahajića, iako sam bio neposredni sudionik mnogo od toga što je pričao, ali vjerujte mi, ja ne bih znao ovo pobrojati kako je on pobrojio. I ovakvi profesora, kad bi imali jedno 50-ak, 100, recimo kao što je Džeko koji u Romi daje golove, pa Pjanić, pa to, a kad kažemo, slažem se sa gospodinom Rustem Pašić i ne gospodinom Borogovcem koji je ukazao na neupućenost i medija i tako dalje i da mi kao nemamo ovdje stručnjaka koji se mogu nositi sa ovim međunarodnim pravom. Ali zato, braćo, imamo Bošnjake, Bosance, koji su prvi na Oxfordu, na Sorboni, na Harvardu, koji su izučili sve o Bosni, samo je treba da mi budemo skromni i da budemo široki, da ne budemo im ljubomorni, da to što su oni tamo izučili, da ih pozovemo ovdje da nam pomognu i da udružimo snagu. Tako su Jevreji radili i tako i sad rade. Znači mi moramo osjetiti, moramo prihvatiti da smo mi narod, nacija koja ima pravo ovdje na ovoj teritoriji Balkana u Europi da ima sve što druge nacije i sve što drugi narodi imaju. To znači državu i državu koja ima jednog predsjednika, jedan parlament. Ja se stidim, ja ugasim televiziju kad vidim njih trojica idu. Ne mogu. Vrijeđa me to.
Dakle, mi nismo ovdje nikakvi maloumnici koji ne znamo šta je država, koji ne znamo šta je... Dakle, naši djedovi su to sve imali i znali vi prije nego što je to Evropa znala. Bosna i Hercegovina, mi pripremamo sad jednu knjigu koja će biti vrlo uskoro objavljena, ako Bog da, gdje će se vidjeti kroz mape da je zapravo Bosna bila centar cijeloga svijeta. Da, Bosna centar cijeloga svijeta, a ne obratno, da smo mi samo neki prilježak koji treba sada da se svako nad nama, kogod prođe malo se očeši, kogod prođe malo uzme od sebe, onda i mi ostali smo kratkih rukava. Ali da bismo to postigli, to trebamo naravno graditi u svojoj svijesti. Zato voliti zemlju, a državu moramo graditi. Graditi je znanjem i žrtvom. Bez toga nema. Bez žrtve nema. A bez države ovdje u Europi nema ni nas. I onda neće nam emocije ništa pomoći. Stoga, čestitam profesoru Kurčehajiću, želim da ga podržim u ovome što radi zajedno sa gospodinom Pušinom i pozivam ove studente da prihvatite da svake hefte, svake sedmice u okviru ovog foruma bošnjačkih intelektualaca ima sesija na kojoj će se raspravljati, čitati Dayton, rečenica po rečenica, da razumijemo šta to znači. A iz tog čitanja onda da mi izađemo i da mi napišemo Ustav Bosne i Hercegovine i kažemo mi građani hoćemo ovako, mi zaslužujemo. To je ono što Europa razumije i što svijet razumije. A to što ćemo mi sada nadmutrivati se i optuživati jedni druge šta je bilo, od toga nema nikakve koristi. Hvala. Nema ni jedan naziv za entitete da su država. Istina. Pominje se taj termin, to sam te ja izvao da vidim kako ti dobro barataš s engleskom, taj termin citizenship, entity citizenship. Sad imamo standardne prevode. U Hrvatskoj naćete prevod, piše građanstvo. Znači, kod nas su preveli građanstvo, kod nas su preveli, na primjer, to kao kod nas je preveli jedna srpska varijanta, bar svi državljanstva identitetsko. Samo molite da ovo kažem. Ali ima jedna druga situacija. Evropska unija koristi isti termin koji mi smo preveli citizenship, kaže citizenship Evropske unije. Pa ne može mi se reći sada da je Evropska unija mislila na državljanstvo Evropske unije kada ona naprosto ne postoji. Znači ona je mogla misliti samo na građanstvo Evropske unije. Ne kaže, samo ostavimo za kasnije, studente damo im objašnjenje. Da sam to mišljenje. Znači, ja znam da ti jako dobro znaš, da ti kažem da ima tu različiti profesori neki internacionalnog prava, od mislite neki tako dalje, s prema stanovištu na ovom terminu da je to u stvari građanstvo. Stoje, što kažem da je to otvoreno. Ali druga stvar, nema referenduma, znači entitet ne može da izađe i da razvije Bosnu, ali pravo na samokonstituiranje je postojalo, recimo u Jugoslaviji, u federalnim državama, federalni lice imaju pravo da izađe. To je jedna druga stvar koja nedostaje ovdje entitetima. Treća stvar, nema zajedničkih institucija, zato mi moramo doći do tačke da kritično odgovaraju ovi novinari koji koriste termin. Evo na svim vijestima našem uključite što hoćete čujete zajedničke institucije, da jednostavno dođem i da ugasim televiziju. Do te mjere su nam prebacili tu terminologiju iz manjeg entiteta. Nema zajedničke institucije, to je svjesno urađeno. To je urađeno u Beogradu, u memorandumu Sanua, zajedničke institucije koje ne postoje. Pazite, ono što sam ja vidio, mi se libimo da kažemo istinu. A ta velikosrpska politika se nalipi da krene sa laži, pa onda laž pretvori istinu do tačke da je mi prihvatili. Znači, hoću da kažem, zaista u pogledu vršenja nekih stvari sve to stoji. Međutim, čitava situacija je sljedeća, da se zaista Bosna po meni nalazi nešto između unitarne i federalne države. Između. Zbog ovih varijanti argumenta koje si ti rekao i koje sam ja rekao. Ali ne može izaći. Ali sigurno nije Unija. Jer da je Bosna Unija, kao što kaže njihov predsjednik Devija koji je još Rajko Kuzmanović, mi ne bi imali ni 15 dana Bosnu i Hercegovinu, jer iz Unije se može izaći lako i ući kao iz ove sale što hoćete ući izaći, znači sigurno nije Unija. Eto, to je u pogledu toga. I to je još sad da kažem nešto, vidi svemu i Barogorcu. Svi mi željeli su Dejtonski sporazum. Znači, zaista, ali ima nešto, sad ću vam reći, kad je Srebrenica padala, pravnici, kad donosi, ti kažeš, Mohamed je pravo. Kažu pravnici, Srbi ne smiju ući, oni ne mogu ući. A Vidovi se hvata za glavu, kaže, oni ne mogu gori po pravu, ne mogu gori neće ući. I oni uđeš. I hoću da kažem šta vi sad meni, recimo, možete reći, recimo, razmišljam o tome kako je majci, koja je 5 djece izgubila,
A prije toga je slušala kako je pravnici govore da oni ne mogu ući, da je pravno nemogući i da oni neće ući, da jednostavno postoji rezolucija Ujedinjenih nacija. Radilo se o tome da je ovo bila, ovo je malo prije kad govorimo o kombinacija vrlo nezgodnih stvari, ja sam to rekao na početku. I ovo malo prije kad si ti rekao sve, malo je to idealistički bila situacija, kad je, sad ću tačno reći šta je bilo. Do 30. augusta, dok nisu počeli udari NATO pakta, Srbi su kontrolisali blizu 65 do 70% teritorije. Udari NATO pakta, razvaljivanje njihovog teškog naoružanja, sredstava veze, razbijanja, dezorientisanosti, svako dalje, dovelo je do situacije. Znači, akcija razbijanja njihove teritorije počinje praktično nakon toga. I kad je Izetbegović rekao, znači tu situaciju oko Republike Srpske, on je rekao jer je vidio to, kaže, ali da nastavite NATO udare jer je znao da će svime prelaz biti armije Bosne i Hercegovine. I to je on tad rekao, kaže, vi bi nastavljali, to nije znao, ne, gospodin Izetbegović. Tako da hoću da kažem, sama situacija u Daytonu, da se njima rekao, da im se rekao, slušajte, vi radite šta hoćete, ali vi ćete onda sami rješavati. Još uvijek su Srbi imali rezervu koju one nisu iskoristili, a to je potencijali Srbije u još jačim kapacitetu, imali su paravoli i tako dalje. Tako da nije bilo to tako jednostavno. Mi možemo reći pravo, politika stvara pravo, a pravo to se obavezuje. Pravo obavezuje politiku. I nije stvar ni malo jednostavna. Zato sam ja rekao, ja bih toliko volio da mi poništimo Dejtonski sporazum. Ali hoću da kažem, moramo tu konsultirati i zvati jače stručnjake internacionalnog prava i da dođu i da održe predavanje, da se ta svijest proširi među, ne samo običnim narodom, među političarima i da se krene. I činjenica je da će nama samo dati onoliko koliko smo jaki. A onda će, ako ne budu htjeli da idu tim putem, onda će nam promijeniti ovo što imamo na bolje. Ali znači to su borbe, velike borbe, inače ne dođemo u situaciju socijalnog okvira. Ok, hvala vam.